Toi whaatara whātu se isi whaopoponga o tātu telefou mai Sāmoa usi mai el whaafonga. Ele toi whetu na ingo nisi o whasuia inga e whionga I minister kabineta. Whantua amawai le hawa noa e tau wala le pepol Sāvali e whaamani noa le whionga le minister puna o whale nā tura masiusi umanga bol mitanga renga le MNRE le whionga toi susulu setru ki pose sa lesa Schuster le au ile ina o le tofinga fōru o whaase e atu ele pūlenga o whanua ma ele le malo e lalo o lana ta inga a o le sai lalo le wainga a le ste tausi ma le whala po pitonga o whanua le malo po le sala si. Pena e Sāmoa ia o whasuia inga ia na whai nei le tamata palmia I te whatatia ina cabinet ia leo whaamatu mai I lalo la uwawa ainga ia le pule whalapo putonga ele le malo o le Sāmoa Line Corp ia ma le estate tausi po le stek I pauia o vainga le walaina whaapopo le whaapunga le portfolio ia puna o wha natura si o manga ia ma ele ia o le naunau tainga o tai palmia peifu o na whaailu te min whaatino electric ia mawhai ona tu whaatasi umale wa aingo ele I lalo se portfolio tasi ona pe ona iai tausanga o tona ia sa esen minsta wa ia ele o le lalo whalapo tona salasi esen minsta ia ele o le stek pe taiane ia iai fo ia conflicts ia sa e mumu ia wa esen tau risi pa ia le lisi mai lalo le land board esen tau le lisi mai lalo salasi esen tau le lisi mai lalo le stek ia a whanua mani, whanua malu a tonu la se sida lea te mai tai palmia ma fuafuanga fo I leo ta o toel temine ia ole tam whaile tu whaatasi lalo le minister tasi ina ia mwhai ona harmonize ma a foi ia whaatino ino tute ia vainga o ele malu ia ma le whaatino ina le alualuanga I luma Whaalia toi susulu e se fun ma le whaavaenga e se olo I lalo le whaamalu ale mtanga ruenga o puna o whaale nā tura. Ia le siusi o manga, o le whaasau, o fuanga whanua, o ele le land board, ia ma lista le ino whanua, land registration, o le lisi o whanua whaale tunu, customary land lease, ia ma le vaenga o swavai, le water resource, vaenga o le climate change, ia ma vaenga o malusi anga whaafuina po renewable energy. Vaenga esi oti mai ia lalo mtanga luenga ia le whaapupuina o mtanga luenga puna o whale natura ma si o manga. Pia se au te lenga le ia uma vaenga eto ai o le mtanga luenga le sa ia fo ia su tua na ile sa whaingoina na amata mai o fiso ele mfuanga whanua. Whaapopolo le ia le tasi iwa valu iwa sfulu. Ia le sio manga whaingoa mai lola ia le iwa tasi no suia tu la fono Department of Lands and Environments e tau mai le iwas fulu ia suia lo le Department of Lands and Environment ia le ana to e suia po le luafis fulu po stem vitamina en sui mai lo le Ministry of Natural Resources and Environment a wale to e le ngoa le lands but ono natural resources le e sua vai o ele le lau campaign mai le no natural resources but o functions ai le office of whanua mai ele sa ia le ia tonu mtanga le wila ele land board le fioko binista puna o whaale nā tura ma le se manga mai ele toi susulu setru ki pose Schuster e to tasi le ua whaamaunia mai ele mtanga luenga soi fo maloloina I lalo ana whaamaumonga ua toe mauaisia mor covitis furuiva mai I la tolo auto wa atu mautanga sengase mo siaki whaafo mai e te tonu o le lua vai aso I whaamaumonga le mtanga luenga e toa whase lawono se frumale lima I lantou na whaia siaki o le koviti mai le aso ono le maasina nei o antu laso se frumale lua e toa lima se lau valu se frumale lima I lantou na whaia siaki e te tonu le aso se frumale tolu le maasina ni lava e o mai le vai aso nte nei le aso se frumale iwa e le tu whaanta singa lava I o whaamaumonga mai le teimi whatoa o mai ei le koviti Sāmoa e se fulma leo no afe fitu se la valu se fulma tasi e la tonu whaamawina na a fie si amal koviti. A e tolu se fulma tasi i la tonu maani leo I eif so ta inga mal koviti
A matamai le aso se fulma le fitu o mati lua whelua se fulma le lua. Pe on whaalia le ofisa silio on tangaruenga o soifua maloloina. E le I ono o atu Sāmoa se tūlanga I toe whaanga yo I aisi akili malai waalele pe ona sa whaia mō mua. Mō tangata o mauru whale mai I te tono le atino. E ui o lo pepesi le wha mai ni usila. Ma toe alia e le isi vaengalona lima o le COVID. Mō le te minei, wana o maotanga ngase leo lo wha atino ai ni siaki wha le COVID. Ma o lo whautu e na fo I le atino. E a ngai ane ai le ngata mō siaki. Ai mo I lantou e le I whaia tui pui pui. Ma I lantou, ua te tau ona toe whaia tui whao popo po le posters. Ua wha I loa le komisina mtangaruenga o leo au apa au longo I tino Filipo. O le ala alo le mtangaruenga I sanga yo I ngai wha tino I le wha msinonga wha alo tui whale. O le mta aupu o lo wha malo lo le tu mawe nisi o suisi ni o le mtangaruenga. I le mta aupu o lo anginga lungo pengta wha I langi le nei vai tau. I le mai ai o le se fulu aso na tui natu I la ua, e tu wane ai ni ala tali tustusi e wha te tau I tu o inga ua wha malo lo le tu mawai. Na o la te ena o mai mō lia ngai wha sanga I la ua. E leo mautu se aso le a wha tino I le asu e su enga po se wha msinonga wha loto I whale. O na o lo sila foi le fionga le komisina o mtanga duenga o leo. E na ia o maia se tangata mai whafo na te tango fia le mata opo. E lilo fia ile tūlanga masalomia o ni siu e suenga o le a whaatino mawhanga solo. O ila uolo wa fia ile ni mata opo, o se tasi o malu le malo sinia, na ia umia le tufinga o se leo te itaia siasi. Mai ua se lia ma le lua se fulu tausanga o lana tautua I te tono ni tanga wenga. O le ngango le fionga komisina o leo na ia ta ua, e le ia tūto tasi lava le matanga ruenga mai whainga whaapurkiki e le te tau o nā awhi ai. O tua inga o lo la whaatino leo ni su e suenga, e au noa ma le whaelo atu pēsi le fia le fionga komisina, ma e le o alanga te tau la lo tū la fono ale matanga ruenga o lo lima taita inai ananga ruenga. E le mai atu ina tuai o le whātu e senga mai le tātou mālo whātasi e fōi ma le company wa'alele le Sāmoa Airways. E le mālo Amerika te walantu lana lo I Sili. E le whaale tonu le nau whale tuai se tasi o minista o le kāpeneta le territory. E o normale umia pe tālu sanga ino se pe mita tolu se furuaso, ia po se pe mita fituaso fōi. Wala I ona tuk mamai na le whaasalanga mo le company wa'alele le Sāmoa Airways e na o le 5 se lau Tala Amerika. Ai I le company wa'alele le Sāmoa Airways. Wa tu inatu nei le tamaita I lea na ia whaia le siaki mo le fionga le minista I le I malanga e se atu mo le tātu o tunu. E na te tutongi ina le 5 se lau Tala Amerika lea o se tasi o vaenga o lona whaasalanga. E le whaatino ina lea o lona tiute. E siaki whaamaoni I pepa malanga tusa lava, po le teitai, po le minista, po whaururungo mtanga ruenga le malo, e tu ualo tātu o tino, mo atino I whafo. E report le whale televisa le KVC KTV Amerika Sāmoa, wa whaamanino e le fionga le lo I Sili, e tusa lava pe umia le tusa whalau wha le malo e so o se minista o le kāpeneta, e le mawhai o na whaonga ina sea malo si anga, e so ona ulufale se tase au no ma se pe mi te tano sanga ina. Ma ua wha maunia mai le minista o tanga ruenga o leo le whawalo Harry Schuster. Wa ia tauli maina le wha mawaenga la na sui minista na ngulango ona o le mata aupu olo o waafi ai. O tala fawia mai se o tātu tino I Sāmoa mo le ne yaso manuia Sāmoa whasoit foia.